Sija no pe wa bon komo pa. Yeah. Wa ko Eastern region. Abesi akwa Western. Nti be so be the center ebe to aso daily graphic mama. Na Eastern komo na mani je ho pa. Eastern komo no. De na obi kan wo ha send de me ne nya adwen. Okay, say. Say na obi send message o ka say Eastern. Yeah, okay, tribal ni ade no. Wo say ba no Ghana ha no mama nyosem na kasa no a. I say what na bebre na ya na omadwini mu no. Ye de to aba. So what I say? Omadwini mu. But menyi ni say obi o Eastern region bia be catch us your tribal. They say nka wo de ye ka tribal sem kra ya. Ye kasa currently ye kasa yi. So we share flag bearers are both political parties. And no running mate. Mu why na free Eastern region CJ. Obi anim. Obi anim. Eastern region. Obi anim. And you know whatever the resource be free Eastern region in Chesa ye tribal. Yeah. And like I say, where do you micro money? Entina me kwa to amano. Ntino now no ye can tribal na bia ye be other regions no. And ye sa assessment no. But all the same, Eastern region come no, it was very interesting. Yeah, she say Keva Canada. Yeah. Now say agenda 50-50 na kasi na 2016 no. Agenda and parliamentary. But yeah, na ko vision. Enti ono CJ. And by 2020 no na your vision sa 2016 no na your vision na say na ya de omo no say reality say e was say ba because agenda 50-50 no age so chempe Eastern region there be but it is well yeah share the Sunday brother journal daily graphic front page kasafa who takes central region and it's a question yes mbisa na wo sha hu data na eda nim ase no daily graphic kama ye fia pem ahankron aduokro ensia 1966 ediaba abesi 2020 last 4 years ya ba ye to ye no na se wo ka se region be ye swinger na che se CJ central region ye swing mu swing na wo share statistics na 1996 NDC NFI ewo eye central region or the eye percentage no 55.22% and the winnie ewo ho NNPP enya 43.32 2000 MPP na olusu in 1996 no ebe winnie central region in 2000 and no percentage no na eye 49.67% and my NDC ejina 43.51 Yemra 2004 MPP epeja margin nim because also 1996 NDC 55% no and 2000 MPP benya 49% uko 2004 NDC MPP epeja mu ekonya 58.57% 2004 MPP ewini che say hands down ewo empotem hodoma eno so the data no ewo ha na NDC enya 39.21% yenko 2008 MPP omo vote so te kakra percentage you know esote ye na so still omo wini ye ewo central region from 58.57% in 2004 MPP ebenya 50.96% in 2008 and NDC nya 46.03 na CJ yanko 2012 mu no NDC from 49% in 2008 no 2012 NDC benya 52.62% the 52.62% in 2012 and MPP eti free 50.96 in 2008 no ebenya 45.16% in 2012 no NDC ewini e was central region yemma 2016 in 2016 MPP assign ebe fire ewo in free mantimu a percentage omudi wini ya no 53.22% in the central region NDC etiba from 43.43% eno ne da ha and 2020 so no MPP ewini ye 52.71% enti CJ say ye share statistics da ha no mu from 96 na sa wo share the number of times MPP ewini was central region na NDC so ewini a ye share NDC ewini 1996 NDC wini 2012 and you know, since 1996 no NDC ewini was central region twice. Okay. Yesha MPP ewini 2004 MPP okay
my shad okay in MPP I really 2000 almost I need 2004 almost we need 2008 almost we need 2012 2016 as I we need 2020. See what I say? 1, 2, 3, 4, 5, 6 out of 7 elections are or mine you know. And this year minimum you know our central region and MPP I 1996 and 2012 and MPP I win 5 2000 2004 2008 2016 and 2020. It's only the statistics are presidential. Okay. Eda enfrifni mantemu. 2024 you know edi ne besi NDC beko 3 anasa MPP ebeko 6. Into no say na etie was central region. Mema ye rensu mfi say je wo hwemu a running mate no social MPP any NDC na so a obi a running mate from central region yeah. Say at 2016 ye papa Misatha yeah meboa yeah 2016 na ye papa Misatha sa be no krampo 2016 MPP ene wini wo hon mo 2012 na yo no ana na yo no yeah so no a vice that 2012 no NDC e wini ye ewo ehonom e na wo hwemu so NDC mu an ye papa ofare ni kwaja Professor John Evans Atamo so no enfifiri mathematics no statistics ne de na ye de ama na wo hwe parliamentary seat na sanso de nchemu ba say ye wo typically classified constituencies ni bia ho no ye say ye swing abaton person ni bia wo enfifiri mathematics no e bi te say abrasebu kwaman kese asikuma odobin brakwa awutu senya west Cape Coast North Gomwa Central Gomwa East Commander Edina Egwafu Abrim KEEA Mfanseman Chifuati Mokwa Upper Dencha West and Awutu Senya East. Omo chese sa constituencies we no ya classify ne say e swing constituencies. Nti hono ye ni say e obako fon kwa na wini wo hono sa enti sa ena da bokratai e bo ho amane na abaton pesua baako nso omo chese e ho bayire pa afi we mu ye e Gomwa East. Wasin kwafan watch out pa Gomwa East na unse say no NDC pay to the graft Desmond and a member of parliament e wo hono na wo share the vote difference in 2020 no a na Gomwa East hona Kojo Asmenyi ejinama MPP ono an former member of parliament ono na the graft pay to 2020 sir and wo share difference na a difference of 746 ena petu edi etu yera asemanyi na eno da bokratai eche say nkrofo en watch out pa e wasa abaton pesua no so wo hwemu a MPP awini 2000 2004 ena 2016 inti MPP awini sa constituency no 3 times ena NDC awini no 4 times inti 2024 we na beden e be sa ko back anasa NDC e maintain e was central region na wasa so ade abra sebu kwaman kese seat no so e ho asema ba se se ya yi de MPP Elvis Morris Donko ena ye member of parliament o sa ya wono so no slim margin by 176 votes. Hey. 176 votes. And the BT Felix Ofosu kwache. Na sadi afi we no Felix ani abre empotable hodom no. Abra sebo kwa man kase nya adeketwa. Enti no da bokata ye bisa se ebeko sen. Esa so hwe masa constituency no o mato machinye no 96 o moto man 2000 o moto man no 2008 o moto machinye no na 2012 so o moto machinye no 2024 ebeko sen the bokratai wa ma data no bebre no eka ho bia onsaka obekenkan we no utumra no wa kyerɛsie nti eye data and ye de eka sem no yase central swing and mamu wahunu since 1996 NDC win twice ewo ho MPP win 5 times in the region and see the wo shade ba kon so a the margin most times no MPP edwini no yana e was pa in 96 NDC wini na no mukita 55.22%. The highest MPP akọ 2004 omo di 58.57% ene wini ye the highest e wo honom na NDC so na say we
55 na omunya na omo next win no 2012 no na 52%. Efiti honom no MPP a win 58.57, MPP 50.96, MPP 53.22, MPP 52.71. Yesha said a few we de ebe koma men konsefo from na mefa asida kese CJ. Ma memie honom ansa. Daily graphic ya ne fa to so dumiensa ebo amane Owura Ibrahim Mahama onyame onkosoa na wonhyira o maye wate enhyira na moso enhyira na moso na abusua hodo esere abusua hodo enya nigye wogi akra nkwa obade onye okese mayen Owura Ibrahim Mahama wo ye nyame so adwuma dodo abaya o CJ ya wonya 10 years ene so wonya leukemia ya eya de a chese emwa mamu $110,000 emwa mamu akwadai ya behye no kura leukemia no eye kokrama moja mu kokram unompe mu kokram na ya kwada mfie du papa efato ne ho so osemeboa kwada no mehye no CJ weekend ya fly kwada no ko South Africa o ekohye ne yade Owura Mahama nyame onye okese pa na omo wakoma so ade nyina ma ade bia wodon sabeka nya hira na koso nya bi efa boa oni biefo koso nya bi na efa boa omo so a esefata so obeboa we mu CJ ena woso koda bia obom paye ma wom sanse onye sika CJ ode boa ode som nyesile queens asem ode som oman no se obia ne nsem bo bi ena obo saa abadaye ne timania kuma adwene ya nka nipa mre Owura Ibrahim Mahama nyamishira wate nyamishira pa ti wo share daily graphic asemi ho a opanyin na da ya ne so simple CJ oda ha yan kan choso no ni a onka so no na oda ha yi waje ne lakosi ni sa ne pocket wo gina ho papa nyamenyo kese ma bullion van ene gina ho no a human bullion van she nyamenyo kese ni so dodo ye ni so dodo you've got to make money ye ni so dodo na onim sanya kwada we nko join news de ya aba ya nso no ono so kidney last stage final stage I just say e ho de wudura bibia ni ho not just in the last 1 week no Owura Ibrahim Mahama CJ I $110,000 so already nso so over $200,000 power nyame so adwuma nyame ne kese ma yen nyame onye ne kese pa e ma yen e ho asem da ha na CJ ma me fa daily graphic ya ento aso na ase many nam social media de me hunu commission sa na jese babia nam social media be ekoso da bokete so aboho ye say oil services center e wota kwado mampani akufu ado akwa commission na nkrofo ka say na papa je so sheda na ode ade ne te wan ko na afi na o release na adwuma na ekoso afi na ye wie ya entina wati asimu a tese de bia mba commission bibia na enwa na eguso an say tese ayo CJ mayenko yanim na medewo ekọ the Herald obokrata nim over the weekend menu nyina CJ mejide so kenkan bi ye platform I was so ebeda ho no ma ye kenkan ya enye ye mami ya ye kidnap nu Emirates Auntie Sylvia na obi a wakoje ma wie kofi efe yesi ye hunu no ma me ya fa na ne pictures nam social media ne ade obi a hwehwe no CJ hunu ade nam se na we de Ghana ha ya kidnap Ghana ya chi ne hunu kira kwan ne phone company na ya jeje kidnap na Herald obokrata na din chiremu ba nam se an ya kom ne chiremu boyemu we di ya mane bo a Herald obokrata e de abanti asema meka bia no da obokrata ne mu ne wo e na mebo so e de ma wo no na wo sha hanu matiza wode ato so ase no wache say maame ne kidnap ne nyina no ye say Dubai kai Emirates for William Shenya na efri Ghana ha say eko Dubai no e na ye say powerful officials bi awumpanyefo bi a omo tumi ache say tumi ne kita wom e na omo ye say maame no delay flight no no omo ntumi meto e na maame no delay flight no because enya Ghana Airways na ye operation no e ye Emirates ena eye adwuma no into one delay flight no into the fact is say big man no big official na ka che we say delay flight na me meto na mentina because my late na wa bu manimutia eno ne the Herald echiremu wa bu manimutia na wa ma plane to agya me de ene
kese beche obi kitwa bi te CJ eno na yehunu ye no na Herald Dwaso bo amane ne say wo mo information wo manya chese national security Ghana ye national security no especially almost say National Intelligence Bureau NIB eho ena asem wo nyina efi ye ranana atobra kwaku ono eni panyi a wokọ NIB a wo hwe eho entotoye na omo HS usesi na no ya woda Sylvia Patience ba chese airport services so manager Emma Emirates Airlines won kan ha sei na chese nyame amfafi aka bone airto no sa no na ehun chemu ni ade de CJ bo amane no akokoduru ye na nka enhyehyemu no mpanyifo miensa na sa flight aye ka ho asemi no na wo so omokofa na oba ba ko wom oba ndo no koduru ho no krompa ansa na check in ade nyina na owo ho enti abra plane ni betu no oba de no ho ya ko betimi afro na ko betumi akọ na mo say oni emema mienu e ka no mu nyina so free national security no ena no no ekwa no it has a CJ mene ne kofi yetu kwan na me madi kai wo station na me chance mo beba e wo mo se me wo hod man san ye wie bibia de ba me ntimi nkọ wo bra mo nka ho enti de me no manfro enti me gusu gina hon ma me twem mo ena mo de me ba o ye bedro sese enti mo ne ma me na kasa senka tire mu se station ho nyina PA system speakers na de wo nyina ye body ye ma o akadi pa miensa na mo din ya na ye bo wo systems ni mu kwabena dubu ahen ona Director General National Signals Bureau NSB Benjamin Ansan Operations Director NSB ena ye omo nyina so ho no ma bie so atiase ena National Security Council sanso na Rashida Sani na Samu na sister so ka ho so enti ono de owo ho mo na eno na chese enkomodie mu ni ade asabufuo because ono hunu se owo ho oni mu de enti a still no ano ye boni din wo system ni mu ena so no mu konya kasa na o chem se omo bet like I say me hu brofo no se de minti mu fa na chese na nimu a na Rashida di phone tare na so call tell mo chen omo like omo nchire mu nyansa kakra what you say because you say to me I say my bam nim say CJ time achi no bitumi keka de be fight ba na my friend CJ what you say it is an ekoye enti no afa de ekwa wi achire no omo se mpanyifo no so ba bedru ye no ne ade na chese flight na to agya wom ade abufuo e ba ya ma me no so no na wonim se ma me kwa wo hwe ne record a CJ makenkan a say yes nyempanyifo kwa no de amu yeso mampani abedi achire ye wonya ne ba bi ko ba de fa ne kransie ye yewura emisafa ono so no yesi ne flight o ye late o mukogya no saa yeso wantwen ya na mami na mami ya na wo no because o say nya Ghana Airways na wa kire say once Ghana Airways intino government official ni Holman sati plane me bawo wiem shan no ye trotra se bia me ye late a metimi frese montwen yo na madru Aveno junction ya me banki ana megina abeka junction ho muntu free circle megina eno de enye ye ne momo no me bisa because of plane nyina na won twan nipa mienu enye so onyina se ontu ye enti montwen but se je se plane so 655 for 650 no ese ma ni muso at the time na ye adwuma but ye enti ahai no a empanifo idem ra just because omo adwuma on national security ni ade na wan twen wo na wakwa agya wo enti e be kire ni bibi ni nyina ya wo say omo keka bom baby free ya ne baby ebesi e kwawi akire kra no ya so mo amame no wo say so okọ gym to okọ ni fie no sprinters area ho baby e no hu sa se ka bi trailing no ni abia no de betesi no betesi no omo yes ade no e no mo chese na mema mi no mo she posting tade so enim tag bia emom eno mo chede de ne tina state car mu eno ne de da obokrata the Herald eka nchemu a wode ba ede ne tina state car mu a wo mo de ne ko esa he na mo de ne ko esa he na mo de ne ko ye ntebse jama wo bia de to Facebook ni ade ne nam no ano mo hu se da binya Facebook nko a social media so wo kwa TikTok ade nam ho Instagram X hoyi ba bia na so hu se da bi wodi ase o matwa wrong meet eno mu ja no eno kwa ne se according to mami oba bebo amane no so mo chede kwa wo yini phone kra fe ne kun chese chinchim ne sa agi phone nyina fi ne nsem to antumi anye ko bia ne ade ne ka kra kita kra fe o se ka no kra no ka no stolen car no se kai me kunu na to car ne mame
so ate ase enti na no to so ho sensema na CJ na manti no ba bia kosie no ye hwese ye benya the Herald mpanyifo no na afa omudi nchemu ya abre yen nti obote ni se na omabọ akire afa national security ebisa se de omate no eyampa na bibisa si ya eba ne sen na yetumi relate to kidnapper akoso nti ne nyina ye nsembisa wo hodo a ye twense ye benya anoyie afiri mu na ye hunu se de etie but for now ne the Herald the bokata abo ho amane de se ya na CJ ekire na mamento aso na mede ekọ the Ghanaian Times the bokata ni mu na afa ya hye ensema edaha isi any ballot papers almost no ne yabo mu amane kama eno achi so no wo hwe ne fa etoso eduan se empempi ya na nkofo obo mampade akufo ado achi ese ne o ma assurance say sabato no ko na wieye emfa no se sabato no sunsun so be no obegya mu e de ama de osefata ese obetra so na se de Ghana fo yi no no wono ene obetena so nti no ena da obokrata yi ebo ho amane ewo ne fa etoso enkron ya omampani akufo ado akopiem ewo dwumadie bi ase na okoye no CJ wakosebo wa magana fo gina resimu se ono ebreso Ghana foto abawie na eda no so so wo gya eniema mu wo gya oman ni mu edema nipa na Ghana foto abayi no a wo se ebeye sumdwie ebeye smooth wo se smooth transition of power eno ene omampani akufo ado assurance a ode ama Ghana fo nyina into so bibia entie na sopam na wonya gide se bibia be kama Ghana Military Academy Ranger Baba Square eho na wo mo graduation ceremony a omampani akufo ado de sansem no ekotu dwa ewo ho omampani dada John Dramani Mahama ne to abode koye ewa puemante mu anopai sije de mu nkobo no ode ni nyina aba na wieye na ne yedom ekopie mu wonkokọ ebra wonkokọ no sije na nya dom keto ami hu se yewra kevo ne ade o ma posti nkokọ dom ekoye no na wo soropa from plains mu ne ade nyina na Jeff Kuradu chese yakosesa nkrofo afri aso mo political parties ni aso mo ba se na sije na na omampani be de chi Dr. Baumia eko na yehu ana se hia edom pie ya mo no agina stage o se wow just asoke no nti eno so ne yebeka se na ye ba se ana ahun nti na ade amoye no obi ya we kran se wo ka ahun CJ but obe ne den nti omampani dada John Dramani Mahama nto abono de nyina ba na wieye ewa puemantem mu ochiye pa na woka ho ase se large crowds ewo kede akwatia emprise so abetifi kofodua mampon ofo ase asaman kese ensawom anyinam ene abrem paton kokko ka ho nti me amede ahye nkokko wo ha nkokko ankasa kra de jese enya be se 2 paragraphs fe na kan kokko asem no ati ase ti nkokko wo ha ni nyina omampani dada Mahama ne omu nyina akokasa aso obia so obia hunu no de wo so ka onioma ka nti ye hwe de susande brodejo ebeko akogu the Ghanaian Times the bokata emu amane eno no na eno ochi so no mamemfa the custodian enwie anopai na CJ yento aso the custodian nim hase na ebo amane ese railway line DMU trains trains so je me na what share bo social media empaka dan ho ya mampani akopa ho ntuma chese train yi akonya bankrofo afufu train yi chese obi so wonkofie train mu ana obeda madam for sending me video ya o train mu na say chese wo bon frama ya me nada tije wo say ye kotenam nti se empaka dan me hu kura ni din ya me de se empaka dan da empaka dan me de pa it say train frita mamu ana menko asema twemu ho so tumi twemu ho no se me makọ oti adwuma ne shas ye railway line ne shas yeah sheda ko extensive report mene Kofiasa kodwo fodwo na ko mu wie ya train ye ko tu ni ade se ko so mo san frɛ ye CJ ahun ya ne railway authority for ne ko ho enti ade fa na waka se efe we no 447 million dollars so mampani akopa ho ntoma e be ye adwuma de akọ enti train na da ha na mampani akufo ado ne yewra Peter Mewu ene ne omagigye dem wo ha yi chese ye tiro aba wo kwaya tena mu bi wo tena mu so ampato wo mu so a menya ntum amemu papa wo mu so a menya ntu ka anim ebese ka we train keteke menya ntum yendi nidi chukutaka just we na nya chukutaka ni bi osije
TJ we no enye tukuchaka eye smooth otima wa hwekra wo hunu say beka so ti play mu wa hwe window ni mu a wo say nra na mba utumi da saa udra but unum nso wi a eno no TJ unim so be no pure water we dia kotuma toboto water nkori chingam na fatata sit na say sit na so be kotena se no wa kotena chingam mu ye mpesa we kra wo se ye sheda pe obi obetena mu a wo sori pani ahwe wo sit na se ni ba bia ansa na wasi fom na ye no ye be send se ya obi sheda de maka ahye no kotokuom se akọchọchọrọ ho so ko register we asem so who say Thomas was here some we asem and a BP was here some so atwe or the maka no atwe to be because your property I Ghana nyina de entina Ghana flag e ni ma no nti treni de efe na make say ne one day one commissioning sa no mo kan paragraph abai ya no ama na chirem one day one commission ni de che say eto so saa na unim say omampani be de chire so the custodian nim ha ya esen ba mane wale watermelon factory no CJ huge edan yesi ho no nye dan ketewa eno so wo hwa omampani be de chi ne ewo ha yi ye ne wo twa homam na wo ba awram na oma bia no chese CJ wo de mame fancy paragraph na ba na omonko masem omonko masem awie